Neg arpawitrik to kesngi wagi pet ba uchim ge rai ne benta ujet ya arpaw kendengut ki MDC wawlai mi khmat chaka JHADC hadin wa nei liang ki kertong dei liang ki sen hima sima wo per kamjo le ki wa klem sen da de pesnyau thok pet ba ki ka thong wa ki mat krek kam yong ki hakirin san yelap election yong ki constituency wa yen yele ki Kipet ba na duk dang step dalai limi ki jar ki polling station, olai pendep ya hok yong ki, de ketong wai ang dot open job, ya u ne kertong, wa yo bit yo biang ki o e chikri ne benta yong ki. Hai lai mi ki polling station wa per wa ema juai, da sekhi ya chimta tap vote kipet ba na duk ki kontrol kelot ki man bai ban pa, kam do ki em duna hai doi pran. Hagan ki sengi de yo lat le yu kelam wa uwi na duna hai doi pran, wa tip kam ngalong suklain. Kam jo le wagi kertong wagi khun wagan thup yaw au hai Andrew Shulai kam u kertong ko VPP na Juai North u madan bai rambai kam kertong ko Congress na Amwi Kleterchi wa u khro lam sanan ki periat kam u kertong semen na Juai North ki berpen senyaw ya yu yong ki hakan ni ka election Ya, tidak trip di ngalong sekolah ini ga sehingga ada desit lai thalam sia di urti hari ini desit no man ga sencar kedar ko miat ko pha yang poi cak thang i bu do tham tan i bu em jing tuna yurti ko sarkar le upat ko i ni khmat man poi gi thong ke sa ngana do chwa le na lai na di thabu ri o man poi chini thau thabu am ni le chop se am tu le yusuk wa bo i thau lai i thau yi gi ta i chu ki gi i me gi yo to tu yan ni yo thap yo thap thì yusuk gi man da i gam tu ngam jo san le lai gi ta bo gi khan dau yo san ta yusuk sa wa le gi he to organika negas ngiga we thabi organika word ta JUMDC chaka JHDC paka jinglai hakini polling booth ki wabon ki em khakhandetli ki polling booth hani ha Juai North chema ki bro ki wabon hi ga wa pangkit yanga ta wabon ki manbai Simsket ki kamram gyong ki ne banta wo lal pendep ya kata ka mantri gyong ki kini ka wot na lori ten le ka warang yo sok cho wa kadang mi kenta nang wan ki baru kani penyo ka wa i ki nong chong chnong ni ki voters yong ka Juai North tam ka Juai wa em ki kata ka kamram kam thado wa han la de ki MDC ki dedap nam bana de ki ayo ha ki election campaign kyong iduna ki baru ki wan liap ni chnong nrayo sok onan ne to wan penmi ke chakra kani to adaman ko ka kadak ko yo kam wa em ga jingjop ya ki pajba ka bor penyo ki he to wa kani election wa kani sanchar ya ka schedule kat kam ko bor ka ti kam gindia em ka ta karmana wa ka ki kenta chwa khang nei ni la hadok soje ki nong chong chnong yong ga Juai North kham tam wa bon ki wastat ki batep to umi ki chaprang go wan cho gi ni ki yung gisam kamte yo mit ba ga to ga jing chim banta im ta ko do ga ni election nan wi ajit re ga yo wa to u uptani ka ga jing banta hado ba da yo MDC na ni ga Juai North na ki bitawan ki constituency yo MDC katte yo man vibrant go kata ga demokrasi na kata ga schedule ki yung i ko bor pang i ki rolom na ki preri kata em ga jing kerman sagawi wa em yo suk ki control sedang gi ben chim banta em hi ke yo ka jinggar man ek chikamat de yuruti wa ka Juai kam tam man ka main yang berjaya uyawan gede to or kom yo te kate to ka dak to section di dawa lenga ne no stango tapi word te jo wan un galang polling station sounds came de masima wa yo yami ki ba gani election man ka wang gi bru ko regentia per ba ka pak ni bi election ro ki bru yo gi wan heni ne ko na pesnya abagi nongrim ke parti benget skema la chenna tha wa ta parti agi ba e gi jing chenya ka parti yang VP ka di ta yulti la ga sot saman ko pha ga met kam tam wa da jing la election ani ga ti to mem dei wan jing ha on be haru kom and re dei jing sa thu gi nongrim jing kwa gi bru jing la agin digi kajak sini gudalai em haka public campaign te bias nak tu public campaign te hadon ne la kata ke kliman ngadawan inspek horok polling station ko em kat pratali ke kinong wa per yong ne so am weekly tengah kamu win ki candidate
saya momen hadok kat teka kelipman saya memut nyaai muka confident 100% wa ngato winning candidate